kako to misliš, jesam li se snašla? Kako se ne bih snašla? Najvažnije je biti s njima normalan. Na nedavno održanom međunarodnom festivalu kratke priče Kick in the Short, jedan od pozvanih autora bio je i Slađan Lipovec, hrvatski pisac, pesnik i prozaista sa više objavljenih knjiga poezije, zastupljen u nekoliko antologija proze, prevođen na brojne svetske jezike, dugogodišnji član redakcije zagrebačkog književnog časopisa Kvorum, a od skora i njegov glavni urednik. Budući da Kvorum postoji već 25 godina i da ga se nešto starije generacije sećaju kao jednog od vodećih književnih časopisa tadašnje Jugoslavije, Lipovca pitamo o promenama koje je u međuvremenu doživeo Kvorum, časopis koji postaje sve značajniji i u regionalnim okvirima. Da, to je vrlo teško pitanje, baš zbog važnosti Kvoruma kao časopisa koji izlazi od 1985. godine, koji je uređivala uistinu sjajna ekipa koju je predvodio Branko Čegec i svi članovi redakcije iz prve postave danas su vrlo važni pisci. Tim veći je bio teret kad su u Kvorum krenuli uključivati mlađe generacije, najprije dakle Miroslav Mićanović i Roman Simić koji su ga vodili kroz nekoliko godina, a zatim kad sam dobio priliku ja i još mlađa ekipa s Markom Pogačarom, Branislavom Oblučarom, Lukom Bekavcom, Mašom Grdešić. Danas su izazovi drugačiji, danas neke stvari koje su bile važne možda prije 25 godina nisu toliko važne, ali pojavljuju se novi izazovi, a osobito za regiju u kojoj djelujemo, koja je prije bila jedinstveni i jezični i državni prostor, zatim su povučene granice, možda čak i nasilno uspostavljene. Kvorum čini mi se da ima i dalje tu sinergiju da taj prostor nanovo integrira. Velika povijesna događanja, osobito ratovi, to su jedna od najzahvalnijih ili istovremeno najnezahvalnijih tema u književnosti i mislim da su na to pitanje i na taj problem odgovorili pisci sa svih država koje su nastale iz bivšeg zajedničkog prostora Jugoslavije. Na neki način to je i apsolvirano, dakle sve traume koje su se dogodile mislim da su u svim književnostima na neki način obrađene. Danas je novo vrijeme dakle novih izazova, vrijeme s jedne strane globalizacija koja nije nimalo beznačajan proces s jedne strane, s druge strane to je opet blagodat tehnologije i interneta koja omogućuje da čovjek bude u doticaju s informacijama u realnom vremenu. Naravno da je puno lakše raditi časopis u današnjem vremenu s obzirom da je komunikacija toliko brza. Vrlo lako je doći do značajnih suradnika, pisaca, pjesnika, prozaika, teoretičara, kritičara nego što je to bilo prije. S jedne strane naravno da je to opasnost koja vreba na način da se u književnost pa i u književni časopis uvuče nešto što eventualno nije možda zaslužilo toliku pažnju, zato je i smisao proširene redakcije Kvoruma, dakle odlučivanje svih glasova koji surađuju u tom časopisu.